Halo perlo nga kerting jonga dik abha lang siang. Ta singi dik singi bate jonga nga ingu yoble bolo don pengkat lembat nga kam tam ya jing gesem jonga. Kene dik balun kat kene pat kato keba ngi jibu pun singi kentengi shu ding bat nga ba pet ya kene balun. Nama lam ta singi lapung krep ha ya kene ke bade jonga. Barok ki para bat ki me khun para ki laya ready ban pengkre ya gane kesngi kha jonga bat kini gede ki balloon layu in em kitla dip orange bha bat itu gede teddy bear bat ini di balloon ini di khun para babat itu ke balloon tangan pen ipi bangaya ba bangami ban veng ya ban ot no yaw ne ukek ban ngayai lumba kan yang sorok ban namar ngadap da kacing kemen namar bangan tasni la apa ni biang ya pi sisen ya kene balloon bat ngan pi pi no bang ayat hakane ke sorok la ni ke footpath busin ke sorok ro long hi ke footpath ro ni khot hi ta nga ot no yon ukek bat ben ibiang pi banga penpam kek yaki para lok para jor bagi rasam ki bha namar bagi kemen kembang kemen ta ngat penpam ni fit bat ngaot bia ngaot ngapat bam yi khna bat ngan pen ipi padin bangala dipot yon ukek penpam baro ya kene khna ban ngam tahadin ban ngabam nyeladi pen i bangabam bat ngaot artat bat kebam bat ngam ta nga pet yonu pun namar ngal sedang ban ot no yonu kek bat pen ipi kumno ini gede ki kini gede para kun para bagi parlo percol pawan kan sakhi hakane bade jonga ila pensingan kade yanga bat ni kot artat iki bagian wan bania bamlang bat ni hakane khnang bagi ya le kemen lang hakane ke bade jonga tengah orang iki bagian doai shwa bangin ya ot shwa yunukek tengah orang iki bagian doai kum kadak bangi aingu yublei ba ula don fengkat lem bangi barok sisngi gelenter kisngi kijing im changi hanimal ot ki ya thap kti ne digadak bapn i bangi don kata mensim kijing ya teli si para si jing sistem bat kuncu ki paralok parjor ki lagawan sakhi ta ngai kuble pi pin ngapan ot pat kum juru ngakmen katang mesim da kaba asam ki ngapan pam ye kun para behe ta ngai kun para badi biya paralok ngapan pam tangene ngai kuble pi paralok pi pape singapha yarap like bat kamtam ya support yang ada ke bapi subscribe juga ke channel jangan lengba uling